Uburusiya na Ukraine mu ntambara. Murakaza neza mwese kuri ino channel. Uyu munsi ndabagezaho icyegeranyo cyimbitse ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe amateka, amavu n'amavuko y'intambara, impamvu zayitangije, ibihe byayo by'ingenzi, ingaruka ku baturage ndetse n'uruhare rw'isi yose mu gushaka ibisubizo by'amahoro. Intambara ntiri hagati gusa mu by'amashusho y'intambara, ahubwo inahisha amateka n'impamvu zikomeye z'ubukungu, politike n'umuco. Turabategurira neza urugendo rwimbitse ruri butugeze ku gusobanukirwa n'uko ibibazo by'iki gihe bihurira ku nkingi z'amateka y'isi. Nimukurikire. Mu myaka yashize, Ukraine yari imwe mu ntara z'igihugu cya Soviet, aho haba hari ihuriro ry'imyemerere na politiki. Gusa mu 1991 Ukraine yigaragaje igihugu cyigenga, tangira urugendo rushya rushaka gukomeza ubwigenge bwayo. Imibanire y'igihe gishize nyuma y'ubwigenge, umubano hagati ya Ukraine n'Uburusiya wabaye uruhurirane rw'inyungu n'ubukungu n'umuco, ariko akaza kwiyongera mu bice by'ubutegetsi n'inyungu mu karere. Impinduka zakurikiye nizo ngiye gukurikizaho. Mu 2014, mu mwaka w'2014 habayeho ikimenyetso gikomeye cyane, ubwo Uburusiya bwafashe icyemezo cyo kwigarurira agace kitwaga Crimea. Ibi byazanye impagarara zikomeye muri Ukraine ndetse no mu rwego mpuzamahanga, bituma habaho gushidikanya ku mibereho y'umutekano mu karere. Ibihe bibi by'ubushyamirane. Noneho aho ngaho nyuma y'icyo gikorwa habayeho kwiyongera ku kibazo cy'ubwiyunge n'ibibazo bya politiki. Bigaragaza ko igihe cy'ubwigenge byari bikiri bifite imbogamizi. Impamvu zateye intambara harimo impamvu za politiki, ubushake mu kugumana ingufu n'ubusugire, hakaba noneho gukurikiza hamwe inyungu z'ubutaka. Kuko mwabibonye, ibi byose byerekana ko ibibazo bitari ku isi, ahubwo ubushake bugaragara gusa, ahubwo bwubakiye ku nyungu ndende z'ubutegetsi zinanirana nyuma zigasubiranamo kubera amateka. Indi mpamvu ya kabiri zari impamvu z'ubukungu. Igenzura ry'amasoko y'ingufu, usanga amasoko y'amavuta na gazi hamwe n'ubundi bucuruzi bw'ingirakamaro muri aka karere ni intandaro y'imbangukiragutabara. Icyifuzo cyo kugenzura amasoko cyahaye ishusho nshya imbaraga mu bikorwa bya gisirikare n'ubukungu. Tugiye ku ndorerwamo y'imibereho y'igihugu. Uko ibihugu bishaka kugumana umwanya w'ubukungu, niko haba guhiganirwa kugira ngo habeho uburyo bwo kugabana umutungo n'ubushobozi bwo kugenzura isoko. Habayeho ikindi cyateye iyi ntambara, zari imyumvire n'umuco, kuko byafatanaga n'amasano n'umurage y'ibihugu, ugasanga n'ihuriro ry'ibi bihugu mu rwego rwa politiki habagaho inkumiri ya politiki no kubumbatira ubumwe. Indi mpamvu navuga yuko ino ntambara wabonaga ko byaterwaga n'abayobozi babaga bashaka kugaragaza imbaraga zabo. Noneho nakurikizaho ibikorwa by'ingenzi mu ntambara. Ibikorwa by'ingufu n'imiterere y'intambara. Hari icyiciro cyo gutera inkunga n'ingabo, hakaba ubwiyongere bw'ibikorwa bya gisirikare. Uruhare rw'Uburayi n'ishyaka mpuzamahanga nabyo byabaye mu bikorwa by'ingenzi, kuko habayeho ubwiyunge bwa diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu binyuranye byagize uruhare mu gushaka igisubizo by'amahoro hagati y'impande zombi. Habayeho n'ibihano by'ubukungu, kuko muri kubibona
buri gihugu gishatse kwerekana imbaraga zacyo, ubundi umuryango wunze ubumwe ONU uba ugomba kugifatira ibihano. Twakurikizaho yuko habayeho n'icyerekezo kiva mu bikorwa bya gisirikare. Ubushakashatsi bw'ingaruka usanga amakuru atangwa n'inzego zitandukanye agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byateje ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage, aho habaye igabanuka ry'ubuzima, kuzamuka k'ubushomeri no kuwuhungabanya ku buryo bukomeye. Ibikorwa by'ubutabazi, kuva igihe intambara yagiye habayeho ibikorwa byinshi by'ubutabazi bigamije gufasha ababuze aho baba, impunzi ndetse n'abatagira icyizere cyo gutura mu ngo zabo. Noneho twakurikizaho ingaruka ku baturage zatewe n'iyo ntambara ndetse no ku muryango mpuzamahanga. Habayeho yuko ubuzima n'ubutaka byangijwe, habayeho ndetse no kuzamuka kw'impunzi kuko buri wese yabaga yumva ko ashaka gutuma ubuzima bwe bumera neza. Izo zari ingaruka ku baturage. Habayeho n'ingaruka ku bukungu, aho byari igabanuka ry'amasoko n'ubukungu, ndetse hakaba kuruhura imikorere y'ibigo by'ubucuruzi. Habayeho n'impamvu ndetse z'imyumvire, kuko usanga haraje icyerekezo kiva mu bikorwa bya gisirikare, nabyo nari nabivuze, ariko habayeho n'izindi mpamvu nyinshi, izindi ngaruka nyinshi. Usanga habayeho impinduka mu miyoborere ya za diplomasi, gukomereka kw'amahame y'ubufatanye ndetse n'ibindi byinshi. Noneho nakwihuta nkomeza ku nzira z'icyerekezo cy'amahoro. Habayeho guhuza ubushake kwa politike kugira ngo bagarure icyizere mu bihugu byari byashwanye, ndetse habaho gushyiraho inzira z'ubwiyunge. Mu gukomeza ubufatanye mpuzamahanga, habayeho yuko ibihugu bitandukanye by'umwihariko iby'Uburayi, Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bagomba gukomeza gushyigikira ibiganiro n'ingamba zigamije guhagarika intambara. Habayeho kwagura umubano wa politike n'ubukungu kugira ngo bashyire hamwe imbaraga no guhuza ibisubizo by'amahoro kugira ngo ino ntambara iboshe. Noneho narangiza mvuga ku mwanzuro n'icyifuzo. Usanga iyo dusuzumye neza aya mateka, impamvu, ibikorwa n'ingaruka z'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, tubona ko iyi ntambara ni isomo rikomeye cyane ku byerekeye uko amateka asubira mu mpinduka nyinshi, ariko n'umwanya wo gushimangira ko ubufatanye n'ubwiyunge ari byo by'ingenzi bishobora kudukiza ibibazo n'amacakubiri n'ubukene bw'imibanire y'isi. Mu gusoza, ndashishikariza buri umwe wese mu bagize uru rugendo, yaba abashakashatsi, abanyapolitiki, abayobozi n'abaturage, gutanga umwanzuro mu biganiro bigamije amahoro kugira ngo hatabaho gukomeza kunyuranya no gutsura umutekano mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki kiganiro icyerekana gusa uburemere n'ingorane, ahubwo inagaragaza n'umwanya wo kwiyunga no gukorera hamwe no mu gushaka ibisubizo byubaka. Muri rusange, turemera ko intambara itarimo inzira nyakuri y'amahoro, ariko hari neza ibyiringiro ko kongera kwiyunga no gukemuka amakimbirane mu buryo bwo kwiyubaka. Dukomeze gushaka inzira nshya za diplomasi, dushyire imbere ibiganiro byimbitse, maze twese hamwe dutegure ahazaza harangwa n'umutekano, ubusugire n'ubwiyunge. Murakoze. Nimba utarakora subscribe, ikora aka kanya kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Naho utaha.